I pozdrav svima ljudi, sa vama je Gamerbane123. Danas igramo Call of Duty mobil i možemo da krenemo. Select. Sad ćemo sve da ih poubijamo. Aha. Čekajte. U gornjem levom uglu mi... Aha, u gornjem levom uglu piše koliko imamo kilova i do koliko treba da... Aha, koji tim više koji tim prije dođe do 50 kilova, on je pobednik. Da li ovdje za svaki slučaj? Ko me puca? Gdje su likovi? Nema likov. Ovdje je bio jedan lik. Sad gdje je otišao? Vode nas po kilovima. Sniper down!
Kako me ovako ubije? Reloading! Cover me! Be advised, hostile hunter-killer drone inbound. Heads up, team. Enemy UAV spotted. Sniper down! Changing back! Pa kad idu dvojica na mene. We're losing this fight. Get up, team. Sniper eliminated! Sniper eliminated! Sniper down! To je to. Njihova pobjeda, to je to. Pobjedili su nas. Nema veze. Ovo je dobar snajperist. Sedmi level, dobro. Next, confirm. Exit. Ništa ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Ako vam se svidio, ostavite like. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav!